أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله العلي العظيم العليم الحكيم أحمد ربي وأشكره على إحسانه العميم وأتوب إليه وأستغفره من كل ذنب وتقصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين ذو الخلق الكريم والداعي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ذوي المنهج القويم أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فتقوى الله عدة للشدائد في الآخرة والأولى وموجبة لرضا الجليل الأعلى ييسر الله بها الأسباب ويدفع بها العذاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أن يتي الله سبحانه وتعالى أن الله تدودو تودو gando ñeñuɗo eɗen jarnamo eɗen weltanomo e dow dendanangal e ñawoje makko ɗen e yamiroje makko ɗen e koddoriyeji makko ɗin e moƴƴereji makko ɗin eɗen toromo kanko Allah yo yaafo en bakkatuji meɗen e dendanangal ko raɓɓinɗini ɗen eɗen seedanomo wootiɗugol ka dewal wano o wootiɗiri noon e dendanangal e fiyakuji makko ɗin ko kanko woni lanɗo goonga feeñuɗo on ɗen seeɗo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko ko hoolaɗo suɓaɗo ɓurna nulira gonga e yurmede o sifitori jikku moƴƴo o noddi e diina Allah kan o tinnike o hittini ɓen toro Allah yo juulo e makko juula e ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen ɓeyda jam e kisiye e barki e teddungal e maɓɓe ɓe fof ha hewta kala on jokkutuɗo lawol maɓɓe ngol ha ñalande dalngal jiyaɓe Allah hulen Allah subhanahu wa ta'ala no o hana hulirede noon hulugol mongol ko ɗum woni ko neɗɗo yoɓoto ko ɗum woni ko neɗɗo yoɓoto ka fiyakuji makko aduna yankeji e lahara yankeji kulol Allah ɗum ko waɗɗinanayi ɗum neɗɗo welaye Allah tedduɗo towɗon ko newinanayi ɗum mo dendanangal lawol ngol ɗo huccitani ko woɗɗinayi ɗum e makko dendanangal lette e lorra e sonja jomirawo seniɗo towɗon wi'i hey kono yo gomɗinɓe hule Allah wowlon konngol moƴƴol Allah moƴƴinanayi on golleji moɗon ɗin si on waɗi ɗum o yafano on bakkatuji moɗon ɗin
kala wo on ɗoftiɗo Allah e nulaɗo makko on haray o fooli polgal mawgal. Jiyaɓe Allah tedduɓe, Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nden e yurmede makko nden o shar'inani en sharia timmuɗo yottoriɗo cenɗe ɗen fof. hino jeeya e timmodi o sharia mo Allah waɗani en nde tawata sharia on hino reeni hino hiwani en kala ko gurdam men ɗan hande janɗan e janngo janɗan ñiiɓirta moƴƴira labire fotira timmira. sharia meɗen on no jeeya e moƴƴereji makko e timmugol makko nde tawata himo pottini himo haɗi dendanangal ko haɗata yo gurnanɗan ñiiɓu yo gurnanɗan newo yo gurnanɗan welu. woni ko ɗan gurdan hande jan ɗo woni ko gurnanɗan ñande dargal. no jeeya noon eɗin piiji ko sharia on sar'ini kon fi yo gurnanɗan newo fi yo gurnanɗan fotu fi yo ɗan laabe yamirgol en renugol hoolareji ɗin. hifdul amanat, hifdul amanat ɗum ko islam on rerɗini, ko islam on yamiri, ko islam on reniri noneji buyi. islam on sakki e yeɓugol ɗum haɗi ɗum joli ka kongoɗi Allah subhanahu wa ta'ala joli e makko yinulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Allah seniɗo towuɗon o wi'i ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha. tabiti wondema Allah himo yamira on nde tottoton hoolareji ɗin jonni ton ɗi jooma majji en handuɓe e majji on. ko woni ɗon amana yo jeyaɓe Allah, ɗum ko jikku labaɗo, jikku tedduɗo, ɗum ko aslu jeyaɗo e asluji dina meɗen, ko tugalal jeeya ɗum e tugale dina meɗen, ko ko wiyete hoolare. ko hunde noon taworo hino sadi hande, no sadi ha iwgol hoolare ka woni iwgol aɗen holniɗo no metti fi, sabu ko heewi kon e wonaɓe hoolede ɓen ko kamɓe woni e janfade. haray ko sabu ko nde hoolare o tawi kon koni nde sifori ko jikku labaɗo, ko hunde nde neɗɗo fiyo gurnanɗam moƴƴu feere ala ko ɓe ɗum ɗon heeɓo. ko waɗi si Allah yamiri ɗum e o aya mo nanɗen ɗo o waɗɗini tottugol ɗum jonnita jawma mum en ɗum. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kañum kadi tentinde yamirore Allah ɗon ɓe maaki addil amanata ila man itamanak, tottu hoolare nden jonnitande on hooliɗoma. ko ko wiyete amana, tottugol hoolare, ɗum ko hunde feeñayde e neɗɗo on, ko hunde nde tawata hara ko alqur'an o yamiri kon, sunna on ko yamiri kon yo feeñu e neɗɗo on. si ɗum feeñi e ma, hara ko wiyete hoolare kon feeñi e maɗa, woni ka konnguɗi maɗa, woni ka kuuɗe maɗa, woni ka annuyeji maɗa ɗi fiɓuɗa, sabu Allah subhanahu wa ta'ala on no ƴelliti fof e muɗum. ko sifitorta noon ɗum ɗo tottugol hoolare, ko on neɗɗo tawowo hino heddi e no Allah tagirimo noon. hara o waylitali jikkuji makko ɗin, fitra makko on hara o bonnalimo. ɗum noon ko ɗum woni renugol haqqeji ɗin, gila e haqqeji Allah ɗin ha e haqqeji nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam, e haqqeji yumma maɗa e ɓemma e ɓengure maɗa nden, ha hewta noon haqqeji tagore Allah hedditinɗen fof. ko woni amana jeyaɓe Allah, ko woɗɗitagole kala ko wiyete jasere, jikku bonɗo e janfa e tooñe e ɗayne e ko nantata e muɗum. ɗum ɗo noon ko hunde ñiiɓayde e ɓernde neɗɗo on. si woni nde moƴƴay ko wiyete amana kon, ko be ñiiɓataw ka ɓernde ma, si yaltita noon ka tere, sabu kala ko heɓali nokku heɓali place ka ɓernde maɗa wawata ñiɓude ka tere ma, sabu ko ɓernde nde woni ko ardade tere ɗen. nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki nde hoolare nde tippinama e bindere ɓerɗe yimɓe ɓen, ka bindere ɓerɗe ɓe maaki innal amanata nazalat fi jadri qulubi rijal, ka ɓerɗe ka hakkude ɓernde neɗɗo on, ka aslu nder ton ko ton ko wiyete amana wonata, ko ton ɗum ñiiɓata. hara noon hadis on ko arrijal woni ko janta worɓe ɓen, kono komin mbawi taglib worɓe ɓen e rewɓe ɓen fof hino fota e ñawoje islam on, sina kala ko islam hertinani goto kala e maɓɓe. nulaɗo sa sallam ɓe timmidiri hadis on, ɓe maaki ɓawɓe makugo wondema hoolande nde tippinama ka ɓerɗe, ɓe maaki noon alquran on tippina kañum e sunna on, jama on jangi alquran jangi sunna. ko ɗum holli wondema tottugol hoolare wawata timmude ko wiyete gomɗinal kon timma. ko haka iman maɗa on timmi o yetti o, ko ha ɗon hoolare maɗa nden nde timmata nde yetto. kala on mo iman iwe ɓernde muɗum nafatamo ko ayeje jangete e hoore makko ma, ahadisi jangete fi tottugol hoolare ma, fi waɗugol dewal goo, ko be taw iman on arta. haray noon nde hoolare o amana, ɗum ko sifa mo annabaɓe Allah ɓen sifitori. nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko attiɓe nulede ɓe hoolano ha ɓe jamma al amin, hakke ko ɓe tawno
hiɓe sifitori hoolare e dendanangal fiyakuji maɓɓe ɗin ko Muhammadul Amin wonno ko ɓe jamma haray ɗum ko jikku kadi jeeyaɗum e jikkuji yimɓe Allah gomɗinɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen wono Allah sifori ɓe noon o wi qad aflaha almu'minun gomɗi malama gomɗinɓe ɓen o janti ɗon jikkuji maɓɓe ha o wi'oy walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ko ɓen kadi ɓe tawata wondema no e hoolareji maɓɓe ɗin e ahdiji ɗi ɓe ahodete ɗin ko ɓe renuɓe ɗum ko ɓe hiwɓe ɗum jeeyaɓe Allah koko wiyete amana ɗum ko mande jeeya ɗum e mande gomɗinal ko yowodir ɗum e gomɗinal ko tawatara ha ka ɗum timmi o gomɗinal no timmi ha ɗon ha ka ɗum ɓoori e neɗɗo o gomɗinal no ɓoori e makko iwi ɗon nulaɗo sallallahu alih w sallam ɓe maki la imana liman la amanata lah wala dina liman la ahda lah ɓe maki gomɗinal alana on mo ala hoolare dina alana on mo ala ahdi si haldidama hunnata holama jam foto si halfinama hettotako on ɗon neɗɗo o ala iman o ala dina wono noon kadi bonnugol hoolare nen yebande ɗum ko mandeji jeeya ɗum e mandeji nafiqiyagal nulaɗo sallallahu alih w sallam ɓe maki ayatul munafiqi talat ɓe janti eɗin tati mandeji nafiqiyagal ida tumina khana si woni o hoolama o jam fo hara non jeeyaɓe Allah renugol nde hoolare ɗum ko sabu ko neɗɗo natirta aljanna wono woni noon kadi yebugol hoolare nen ko sabu ko neɗɗo natirta yiite joli e nulaɗo sallallahu alih w sallam kaɓe jantoto fifiyakuji darngal ha ɓe janti si woni sirata on wallinama ka hoore yiite sirata ƴangal lumboytegal ngal natoɓe aljanna lumba naata yiyanoɓe ka yiite ɓen yiyana hoore ɗon futta ka hoore ka nder yiite ƴangal ngal ko wallinangal e hoore jahannama on yo Allah subahanahu wa taala on waɗoy en feƴƴoyoɓe ɗon e hoore jaam nulaɗo janti fi on mawqif ɗon nden darande ɗon ha ɓe maaki wondema hoolare nden e enɗan ɗan imminoye adde hoolare nde wontira sengo e enɗan ɗa wontira sengo ɗuma sengo ñaamo ɗuma sengo nano gotum kala e muɗum ko seeditotoɗo e hoore kala jokkinoɗo e muɗum moƴƴi e muɗum totti ɗum tigi ko seeditotoɗo ko seedantoɗo on ɗon seedito kadi e hoore on mo waɗal ɗum kala tawnoɗo no totti hoolare nden no jokki enɗan ɗi seeditanoy tomo ñande dalngal ɗi weñjanamo yeeso Allah ha o nato e aljanna kala tawɗo hino yeebi ɗiɗo ko aduna ɗo so woni o tuubali Allah yaafimo ñande dalngal ɗiɗo ko seeditoytoɗi e hoore makko Allah oɗo yeebuno men o tottano meɗen o tottano men no hanno tottirde noon ɗum wona sabu o natoya ka yiite hay so woni o yaltoyay sabu gomɗinal ko wonduno e muɗum ɓayi ko ɓuri fannude gomɗinal sino e ɓernde neɗɗo o heddoytako ka yiite haray noon ko ɗum waɗi si nde hoolare hakke ko fimayre mawni hakke ko fimayre tiiɗi nulaɗo sallah sallam ko kayre woni ko holliri en goɗɗum ɗum mandeji dalngal ngal sahabajo arno ka nulaɗo sallah sallam o wi nulaɗo ko honde dalngal ngal daroto nulaɗo yawalimo jabade ha tawi hiɓe makude ɓay ɓe jofinoyi mako maɓɓe on ɓe maki honto landiɗo on o wi e hino lanɗo ɓe wiimo si woni mouradu ndun halfinama on mo duwaka halfinede on mo anda mo wawata mo ala hoolare ɓe makere habbo dalngal ngal ko on zaman ɗum fewniɗen hannde ɓurɗo wawde fenade on ko on halfinte ko on lamminte ɓurɗo wawde janfa e tromperie ɓurɗo wawde waddidirgol yimɓe ɓurɗo wawde waɗugol masiboji ɗin ko ɓen wona e halfinede hannde e hoore leydi ndin wallahu lmustaan anden no jiyaɓe Allah nde hoolare ɗo e hittugol muɗum e teddugol muɗum ɗum na ko yowodir tun e ƴettugol haqqe hon goɗɗo jawdiyanko hon jonnitamo ɗum no mawni ko wonɗen yodde kon no mawni ɓuri ɗum nde hoolare no mofti dendanalngal fiyakuji neɗɗo dendanalngal alhaali makko aduna yankeji ila hara yankeji dewe ɗen fof noone gollodalji ɗin fof ko wiyete ɗum hoolare koko neɗɗo ko hani tottude ko haka o jonniti hoolare o timminta ɗi julde nden ko amana wonɗo e dande goto kala e meɗen tottugol nde e saayi mayre kande hana tottede ɗon e nokku mayre kande hana tottede ɗon tottirande sartiji mayre en fof e tugale mayre en fof e wajibaji mayre en fof e dendanalngal ko saria on sardini ko yewndiri e julde nden ko wona noon korka kan e hajjo on e zakka on ɗiɗo fof ko hoolareji ɗi halfina ɗin wona noon kadi no jeeya e hoolareji ɗin ahdiji ɗin e wondoje ɗen haldi fottiji ɗin e rendez-vous ji ɗin e dendanalngal ko ahoduɗen hakkudeji meɗen woni ko ɗiɗo haldi woni ko jama haldi ɗum ɗo fof no naati e hoolareji ɗi landitoyte ɗen ñande dalngal bal neɗɗo on e hoore muɗum cellal makko ngal e gurdam makko ɗan
e noppi makko ɗin e gite makko ɗen e ɓernde makko ɗen dendanangal e tere ɗe o mari fof ko hoolare ko Allah subahana taala on jondi mo halfinimo Allah no waɗɗinimo dankagol ɗum moƴƴina fi ɗum embere no wawiri no fof koko Allah landitoytomo Allah subahana taala o wi'i inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula o wi noppi ɗi wo gite ɗe wo ɓernde nde wo ɗum ɗo fof ko a landitoyteɗo fi muɗum ñande dargal ko huwirɗa ɗum ɗo ko renirɗa ɗum ɗo e ko aynirɗa ɗum ɗo Allah wi en aya goo wala tulqu bi aydikum ila tahluka wo taw on naadir juuɗe moɗen taw naadir juuɗe moɗen ɗen taw naatir juuɗe moɗon ɗen e hunde halkore on bonna fi moɗon o wi e aya goo wala taqtulu anfusakum wo taw on waru wonkiji moɗon haray neɗɗo on ɗum ɗo fof ko piyi hoolareji ɗi o halfinaɗi o duwa renude ina jeeya e hoolareji ɗi waɗɗina ɗen jeeyaɓe Allah kalifuji ñani ɗin kalifuji ɗin ka famiji gila e renugol mawɓe maɗa ɓen ɗiɗo ayna ɓe dankoɓe okkora ɓe yurmina ɓe teddina ɓe accana ɓe yankinanoɓe ɗiggana ɓe tigi tigi ɗum ɗo fof ko hoolare ko halfinaɗa no jeeya e muɗum sonna maɗa ma sonnaɓe maɗa ɓen ɓiɓɓe maɗa ɓen si a yeeɓi ɓe Allah landitoytoma joli e makko nulaɗo sallallah sallam kaɓe maki yoni neɗɗo bakka to nde o yeɓata on mo fawti ɓeyguma ɓiɓɓe maɗa men si a yeeɓi ɓe a raɓɓiɗinike ɓe woni ko jannugol woni ko ne'ugol woni ko ñammingol woni ko waajagol woni ko ñawdugol dendanangal fiyakuji maɓɓe ɗin ɗa nulaɗo maki ɗum ɗo yonima bakka to yeeso Allah subhanahu wa taala ene jeeya e hoolareji ɗi halfina ɗen enɗam meɗen ɗan ɓen hiɗen hani teddingol ɓe ɗen hani yurmingol ɓe ɗen hani wallitagol ɓe hiɗen hani okkorgol ɓe haray ko wona noon kadi sonnajo on Allah hino waɗi mo hoolaɗo ka galle modi makko yo o aynu galle ɗen yo o aynu jawdi ndin yo o reenu ko woni ton kon yo o wattu ila hara hay hunde yeɓali hay hunde yeɓaki hay hunde bonali kono noon kadi gollowo on woni ko jiyaɗo woni ko ƴettaɗo golle yoɓeteɗo joddi ko a halfinaɗo ka wonɗo a ɗon na yawiude awa a heeɓi occasion o yaltinteɗo ñande faala wo ɗum daginantama ƴettugol hunde jawdi makko ndi ma yeɓandi ma gollitirandi e noon e no andiɗa si woni o andi o yiɗata o jaɓata hara ɗum ɗo fof ko hoolareji no jeeya e hoolareji ɗin ngal gandal sharia ɗum kadi ko hoolare e hoore meɗen ko amana mo Allah waɗe juuɗe meɗen saabu o sharia arda fiitu yo ɗum woole tun ko fi yo ɗum jangge faame gollitire Allah rewire ɗum gonga kan ñiiɓa nunɗal ngal tabita e hoore leydi Allah ndin ko ɗum waɗi mo ɓe noon eko halfina e muɗum wonande karama koɓɓen no waɗiɓe jannugol waajo laɓɓina laaɓana jama on holla ɓe gonga kan hara ɓe suuɗali wono Allah wiri noon latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna ko ma feŋñi noon diina kan gandal ngal wonande yimɓe ɓen hara on suuɗali amma yimɓe hedditiɓɓen tottugol hoolare ngal gandal ko janngugol gandal ngal ɓaɗo ka jangete toon janga heɗo tinno wakkilo no hunjora yeru ko wawi heɓugol feere hunjagol wo wakkilo no famira wakkilo noon no gollitira konko woni janngude sabu ɗum ɗo fof woodude jannguɓe gandal ngal sakagol defte wooda ɗum ko nemaji ɗi Allah waɗi e meɗen ɗi o landitoyto en jeeyaɗe nemaji ka o wi ɗon summa la tusalunna yawma idin anin naim refti wallahi ko on landitoyteɓe ñande dalngal fi nemaji ɗin haray no jeeya kadi e hoolareji mawɗi ɗi neɗɗo hani renude hara o welsindaki e muɗum laaɓalngol musidɗo muɗum julɗo woni ko on enɗan woni wona on enɗan no waɗɗima laaɓalngol mo sa yimo e ella yiltamo ella on woni ella on koko lorratamo ka dina woni koko lorratamo ka golle makko tawiɗo goɗɗo no naada mbuɗi muɗum e makiti mo annduɗa o marsata e nokku on sabu sattugol mo coggu ma ɗum sabu angal yiɗugol jama on on none ɗon fanka ɗon wiya yo yahu tun o yiyay noddumo yewtuɗamo hollamo ɗum ɗon ko hunde faljere woni e muɗum koko lorratamo ko ɗum laaɓalngol neɗɗo ko ɗon yiɗalngol mo moƴƴere sabu laaɓalngol neɗɗo musidɗo muɗum no jeeya e ko sahaba ɓen e ahodayno e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka bayaji wono sahabaji on fillor noon Jarir ibn Abdillah o wi'i bayatu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqami salati wa itai zakati wa nushi li kulli muslim mi ahodi mi bayoyi e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñinnugol julde e tottugol zakka on e laaɓalngol kala julɗo haray ɗen anndi noon yiɗalngol musidɗo muɗum moƴƴere fewtinamo e ɗum wono yiɗirani noon hoore muɗum wono fewtinir noon hoore muɗum e ɗum koko timminta islam neɗɗo noon si ɗum manki hara gomɗinal maɗa ngal no manki wono nulaɗo sa sallam ɓe makir noon la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih haray noon koko wiyete laaɓalngol musidɗo mum julɗo ɗum hino tenta waɗɗagol hino tenta tabutugol e fawagol e hoore maɗa
si woni o ari o landike ma ko wolden kon danane ko antu si woni ayi imo e mudum himo yaha e faljere himo yaha ko lorratamo woni ka fiya kuji dina woni ka fiya kuji aduna ya andintimmo ya laɓanmo reedu ɗum no waɗɗima si woni noon kanko ari landima ene kaari alaji kaari koto kaari miɗo faala wadde hunde kaari ko no wiiɗa woni koko yowdiri e julayagal woni koko yowdiri e desal woni koko yowdiri e soodo leyɗe e darno cuuɗi kala ka o ari o fewjinima no waɗɗima fewjangol mo wolnamo gonga kan ko annduɗa kon ansi ko an ko ɗum ɗon waɗata ɗum no waɗɗima no ɓuri tentude hino ɓuri waɗɗade haray wattane yiila e muɗum hino jeeya kadi ko sembinta ɗum nde hoolare nulaɗo sa sallam ɓe maaki al mustacharu mu'taman neɗɗo diisaɗo on ko hoolaɗo neɗɗo hay goto arata diisoma hara o hoolakima ko tawde mo hooli a laaɓanaymo a fewjanaymo moƴƴere o heɓirte nafa e konko o fewjinima e muɗum si o fewjinoma e muɗum naɗo yimɓe ɓe no ɗuuɗi o yahayno ka goɗɗo goo kono acca e aduna o fof wara kama ko ɗum si islamu no waɗɗinma ya laaɓanmo hana suuɗalimo gonga no jeeya e hoolareji hanaɗi renede wattane ila e muɗum o ilam presse on information ji ɗin woni ko site internet ji woni ko journaux ji windeteɗi woni ko radio ji woni ko télévision ji no jeeya e muɗum kadi nokkeli ka jangete toon école ji ɗin no jeeya e muɗum kadi waajoto ɓen e andintino ɓen e yimɓe marɓe hakkil ɓen mawɓe musidalji ɗin yimɓe ɗuuɗuɓe yangi marɓe expérience ɓen ɓeɗo fof konko ɓe jogii ɗon fof ko piiji hoolareji ɗi Allah waɗi e juuɗe maɓɓe ko ɓe haani reenude ɓe darano no haani darorde noon ɓe totta haqqe muɗum on e noone no tawata hara ko ɓurɗo labeede ɓurɗo timmude ɓurɗo yottade fiyo jama on heɓu maslaha ko ɗaɓɓa kon e ɓaawa muɗum fiyo jama on heɓu e ɓaawa ɗum ɗon naamuji labaɗi e jikkuji moƴƴi e neediji labaɗi e jokkodiral ngal hakkude maɓɓe wona moƴƴungal no jeeya kadi e hoolareji ɓurɗi mawnude ɗi islamu reeni mawnini fi muɗum laamuji ɗin woni ko gouverneur woni ko préfet woni ko juge woni ko ministre woni ko lanɗo leydi ndin kala laamu hum gila e chef de carré ha hewto e lanɗo leydi ndi ɓeɗo fof e maɓɓe ko hoolareji woni ko Allah waɗɗini ɓe koko ɓe landitoroyte ñande darngal haray kala e maɓɓe annduɗo gaynata yo wallin sabu hunde sa ƴettinde ko nulaɗo sa sallam makiranno noon abou dar wino nulaɗo a halfintalan yoga e piiji ɗin a lammintalan goɗɗum nulaɗo waɗi mo ni kawre balawal ɓe tappimo balawal ngal ɓe wi abou dar ko a lowɗo a ɗuuɗa doole ɓe maki koko wiyete laamu ɗum ko amana ñande darngal ɗum ko woni e ɗum koyera e jasere e niise e hoore neɗɗo ƴettunoɗo ɗum on si wona taw o ƴettu ɗum o totti haqqe muɗum on o jonniti ɗum ko waɗɗimo jonnutugol kon en toro Allah subhanahu wa taala yo hawrindigen e tottugol hoolareji meɗen ɗin yo o ñinnu en e lawol makko fewugol ngol yo tabintingen e diina kan o woɗɗina en fitnaji ɗin feeñuɗe suuɗiɗi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وحقيقة التقوى بتمام الاستقامة على شرع الله محافظة على أماناته بفعل المأمورات وترك المنهيات يأتي الله سبحانه وتعالى إدو دن نانغال بوري مكو دن مؤجريجي مكو دن هيدن جرنمو هيدن weltanomo إدو دن نانغال نيماجي مكو دن هيدن سيدو كو كانكو تووني كو هانا ريويدي إذن سيدو محمد صلى الله عليه وسلم كو جيا دو مكو كو نولا دو مكو يو الله جولو e makko beyda jamme kisiye e barki e teddungal e makko ha hewta ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e kala jokkutuɗo lawol makko ngol allahumma amin. jiyaɓe allah miɗo wasiyo on wasiyo hoore an hulgol allah subhanahu wa taala sabu ko ɗum woni wasiye mo allah wasi on attiɓe e sakkitiɓe jomirawo seniɗo towuɗon wi'i ko gonga men wasino ko ɓen okkaɓe defte ko atti on e onon ɗo wondema yo on hulu allah haray noon ko woni kulol allah
kulol Allah ko timmirta ko ñiiɓugol e sharia Allah on ñiiɓa e sharia Allah on ñiiɓira e makko renugol dendanal ngal hoolareji ɗi Allah waɗɗinma ɗin renira ɗin waɗugol ko yamira kon woɗɗito ko haɗa kon hino jeeya noon e bone ɓurɗo mawnude e bone ɓurɗo mawnude ko neɗɗo bonnata hoore muɗum e tooñe ɓurɗe kanude ɓurɗe hulɓinade ɗe neɗɗo tooñirta hoore muɗum raɓɓinɗinagol e ɗi hoolareji ɗi Allah subahana taala on waɗɗini o tigi raɓɓinɗinorgol ɗum janfa e fenade e accitirgol ni hara haccitande muɗum ala aynata ko kanko woni ko halfina no jeeya noon e ɗin no jeeya noon e ɗin noneji ma golleji ɗi neɗɗo raɓɓinɗinoto e muɗum raɓɓinɗinagol e farillaji Allah ɗin ɗum ko hunde bonde raɓɓinɗinagol e dendanal ngal ɗi jantiɗen nane sonna muɗum e mawɓe muɗum ɓen e ɓiɓɓe makko ɓen e dendanal ngal wonɗo e ley koyɗe makko mo o fawti ma ɗum taƴagol enɗam muɗum haɗa moƴƴere muɗum nden yo hewtuɓe ma ɗum lorrugol kawtal muɗum raɓɓinɗino e nafugol ɓe ɗiɗo ko hoolareji ɗi Allah waɗɗini en o yowidiri e majji si woni a waɗi ɗamari moƴƴere si woni a salike waɗude a waɗi axe muɗum liddu muɗum haray ko lette marɗa ñande dargal Allah subahana wa taala o wi'i inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula Allah wi'i min weeɓitinde hoolare ɗum woni ɗi farillaji ɗiɗi waɗɗina ɗen diina kan dewal ngal Allah wi o weeɓitiɗi e hoore kammuli ɗin e leydi ndin e pelle ɗen o wiiɗi hino ɗo si on waɗi hiɗon mari moƴƴere ɗon mari teddungal ɗon mari joddi si on waɗali hiɗon mari lette kanji ɗon ɗiwi Allah menen min wawata towni tan men e ɗum ɗo ko ɗum woni fa abayna yahmilna wa ashfaqna minha ɗi sali ƴettugol ɗum kono wona salagol yeddugol Allah ko hulugol wota ɗi ƴettu ɗi yedda Allah noon e ko Allah subahana wa taala on yamiriɗi kon ma ko Allah haɗiɗi kon haaɗi heɓa lette Allah ɗen haray ɗi piiji ɗo Allah ko ni feƴƴindine majji Allah weeɓitani ɗi baba meɗen Adam hollimo ko won ton kon si o waɗi e nafoore hollimo lorra kon ton kon si o waɗali kanko wi o ƴetti ƴettugol mo ɗum ko ƴettugol ɗen koye nden o ƴettanno haray ko ɗum waɗi sino waɗɗi en tottugol hino jeeya e hoolareji e ɗi neɗɗo hino jeeya e yeɓugol hoolareji ɗin janfagol jeeyaɓe Allah ɓen janforaɓe ñamugol jawdi maɓɓe e hoore mere ɗaynamo fenanamo janfomo ma jaggita e makko toñamo yana e makko fino ɓuri mo doole fino ɓuri mo ƴeere fino ɓuri mo sabu haɗa ɗi piiji ɗo fof ko piiji hulɓiniɗi sabu kaka aduna ɗo ɓurɗamo sabu ma ɓurɗamo doole ñande dal ngal ñawowo ko goto Allah wi la zulmal yawm nden ñande tooñe ala nden ñande fof no fota jongonga kan hette gonga muɗum jon tooñe ɗen hetta tooñe muɗum no jeeya e muɗum kadi raɓɓinɗinagol e tottugol haqqeji jama on golle ɗe halfinaɗa tawata haqqe jama no yowdiri e muɗum woni ko signalngol ɓe kaydiri woni ko uɗitangol ɓe baafal woni ko waɗangol ɓe dendanalngal e golleji jama on ɗi woɓɓe halfina raɓɓinɗinagol e ɗum ɗon fof ko yeɓugol haqqeji ɗin no jeeya e haqqeji hanaɗi renede ma ɗum hino jeeya e yeɓugol haqqe aaden e sonna muɗum yaltugol wola ko feƴƴata hakkudeji maɓɓe nulaɗo sallah alih sallam ɓe maki hino jeeya e haqqeji no jeeya e haqqeji ɓurɗi mawnude ko Allah ñande dargal neɗɗo nde o weddoto e sonna makko weddo e makko ɓe weddoda ɓe yettodira hakkude maɓɓe goɗɗo e maɓɓe yalta wolla piiji ko woni e oya piiji gundoji piiji tawatara ko ɗi o tigi yiɗa taw yaltuto ɗum ko bakkato mawɗo ko hunde hulɓininde hino jeeya e yeɓugol haqqeji jama on nde neɗɗo lamminaɗo kala laamu kon o halfina o salo laaɓande jama on o janfoɓe o salo hunnugol ko halda kon o salo halfingol gaynoɓe e golleji ɗin nulaɗo sa sallam no addi kambaji jani muɗum ɓe maki jiyaɗo hay goto ala mo Allah halfinta jama mo Allah halfinta yimɓe o lammina mo e hoore maɓɓe o maaya ñande o maayata nden hara himo janfi ɓen si wona Allah harminana mo natugol aljanna hino jeeya e noone no ɗum ɗon kadi waɗirte ƴettugol laamuji ɗin no kalifuji ɗin halfina yimɓe muɗum sabu tun hiɓe jeydi ma sabu tun hiɓe jangiɗi ma sabu tun hiɓe weldi ɗum ɗo fof ko hunde bonde nulaɗo maki kala wo on halfinaɗo fiyaki julɓe ɓen o lammini hoore maɓɓe goɗɗo hara ko sabu weldigal tun e yiɗidiral tun o waɗiri ɗum naafi himo gayna ɓe maki kudde Allah ndin fawike hoore makko Allah jaɓanoytamo ñande dargal sottorgal ma jejanede hay e hunde
no jeeya kadi e yeɓugol haqqeji jama on hertogol kañum tun e jawdi jama on ko kafi kon jawdi état on ɗum ɗo noon koye niveau ji ɗin fof to goɗɗo sikku ko wonɓe ɓen tun dow ƴettude ɓe ƴantoɓe taxe ji ka makitiɗo 1000 francs e 2000 francs e 5000 francs ɓen ɗon e halfinaɓe banque centrale on fof ko goo tun jawdi état on kandi woni natirde wo haray wona an jeydi ko ange yimɓe ɓen fof kafidi mo be moɗon koko laamu ngu wi ko ɗum ɗo jeeɗa kon oti o hani memude kala memuɗo to goɗɗum yo andu haray o janfike nulaɗo maki kala mo men lammini men halfini goɗɗum o suuɗi men garawol gotol gol o fenginali fi muɗum o hertoringol o ƴettingol ɗon orani hoore makko ma ko ɓuri garawol yo andu ɗum ko janfa ñande dargal o artiroye ɗum yeeso yimɓe ɓen fof haray kono yo jeeyaɓe allah tottugol hoolare ko waɗɗi ɗum fi yo neɗɗanke on wawa wurude ka leydi ɗo gurda newiɗan ɗum ko teddugal e ɓantal wonande jama on fof ɗum ko hoore manan kon kala neɗɗo ɗum ko gundo kala ko wiyete malore gundo kala ko wiyete polgal ko saabiwal kadi kala yarugol yeeso ɗeleɗe yarɗe yeeso ɗeleɗe maɗa développement ka aduna ɗo na hay hunde ɓe yaari sona hoolare nden gaynowo on halfinte ko anduɗo on jonnete ko wawɗo marde on marata leyɗe yarɗe ɓawɗen kadi na jawdi manki ka maɓɓe kono ko ɓuroɓe ode ñamude ɓen jonnete ɓurɓe wawde wujjude ɓen ko ɓen halfinte jawle ɗen ɓurɓe wawde fenande e ɗayne ko ɓen halfinte laamuji ɗin haray noon gundanɗa wawata yarde noon tottugol holare nden ko kañum woni saabu kala ko wiyete kisal e kala ko wiyete malal ka hoore leydi ɗo ka gurnan hande jang e ka gurnan janggo jam haray rerɗen e tottugol holareji ɗin rerɗen e ñiɓugol e yamirore allah nden ko ɗum wonata saabu ha hawren e welaye makko on e yurmede makko nden e moƴƴere makko nden si ɗum woni haray en hiisi en malama en heeɓi polgal ha pooma ande jeeyaɓe allah no jeeya e golleji meɗen ɓurɗi moƴƴude juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko golle ɗe allah waɗata noon ɗe o malayka e makko ɓen waɗata ɗe o yamiri en yo en waɗu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين وعن جميع الآل والصحب الكرام وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم عليك بسائر الطغاة والفسقة والمجرمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا جليل وتقارب وحال بين المناكب وسد الخلل استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala ibadikin al-alamin sallallahu alaihi wasallam. Hari yang andi tuna jama'a kuwowikum wonde hari ustazen rodin wawa dellande e nder mintaji seeɗaji. Hari wono mintaji hella ko bandi o ɗuuɗi o brota ɗo sam ɗuuɗi han inshallah aɓe mayi ko question goɗɗo inchallah. Donc haray darsu on kadi ka docteur en e dimanche on haray no laati wonande kala mi ala ngan to haray no hani tawede inchallah. Jake assalamu aleykum. Haray ko woɓɓe on ko nulilan fiir ko matirɓe seeɗa on le sonnajo maɓɓe o jibini woni balɗe capannayyi o laaɓi woni wona balɗe tati ma nayyi o fuɗɗiti yiide ƴiiƴam ƴeyɗo no hawni balɗe jeeɗɗi joni nde himɓe seera o loototo o juuray ko honno waɗata aray ɓe landi islam konnata ɗimmal ngal ko joni e janngude ka université o weli toon e jiwo chrétien jo on noon heɓi reedu o wi o bonnay rendu julɗo on wi moɗi wata bonnu reedu ma ndu joni mi faala ya accu yahen ka police winden toon sa jibini min okkalan ɓiɗɗo on tawi noon on jiwa ko toraɗo o holli ɗum moɗi makko o inni mi toriɗo mo o joom mbaga to o inni mi wawata jabade ma ɗo mi famde ka islam so tawi islam memani lan yo mi new on ɗon ɓiɗɗo so heɓoyama haray ko ɗen lande ɗiɗi woni ko landaɗo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Question aran on si ko yowndiri kon e ɓesgo ngon haray karamokoɓe l'islam ɓen mamuɓe ɓen ka saria konɓe ɓanginde ɓen ɓe fottali e toɓɓere dumunne ɓurɗo juutude on fi kadi ƴiƴam ɓesgo kono imamu ahmad rahimahullah e wondiɓe makko ɓen e karamokoɓe ɗuuɗuɓe ɓe maaki dumunne juutugol ƴiƴam ɓesgo ngon ko balɗe capannayyi ɓe maaki kala ko ɓeydi e nder balɗe capannayyi haray ko ƴiiƴam ñawu wona ɓesgo hatta jommum juula hatta o hoora hatta o wonda e moodi makko ɓen ɗon ko ɗum maaki ɓe mari dalilaji maɓɓe ɗin no windaka defte fiqhu hanabila karamokoɓe mawɓe ɓen ka mazhabul imam malik ibni anas rahimahullah no hoore maɓɓe imamu on tigi e karamokoɓe luttuɓen ka mazhab iɓe maaki dumunne ɓurɗo juutude on ka ƴiiƴam ɓesgo ko balɗe 60 ɗum wiyete lebbi ɗiɗi ɓenni si woni suddiɗo jibini ɗum o laaɓi kono si tawi woni ɗen o laaɓaali haray ƴiiƴam ɓesgo ngol no wawa duumade ha timma balɗe 60 ila noon ka balɗe 60 ɗin timmi yeeso ton ina ɓesgo hande kadi ko ƴiiƴam ñaw ƴiiƴam jarge hatta o juula o hoora o wonda e mbuudi makko o golla kala ko debbo laaɓuɗo gasata gollude haray ɓen ɗon kadi no mari dalilaji maɓɓe karamo koɓe mawɓe ɓen imamu ɓen ɓe tawata ɓen hewti darajatul imama
ko wiyete kon darajatul imama ko ɗum woni feƴƴugol dardiaji ɗin fof ha hewta ka laamel sakkitorde nden ko ɗum wiyete imam sa nani ɓe ni imam malik ma ɓe ni imam malik safay ma ɓe ni imam ahmad imam abou hanifa imam boukhari imam kaza wa kaza ɓen ɗon ko lannuɓe ko wiyete ko gandal tinnare nden fof sartiji ɗin fof ɓe timmini ɓe ɓeydidiri ɗon ko Allah on yonnani ɓe annora fi famugol deftere Allah nden e sunnanelaɗo makko ko ɗum woni laamel ngel hattirde nden ko ɗum haddi bon ɓen ɗon kam noma dalilaji maɓɓe hay goto suusata wowlude e nder saria Allah on hara ala dalil ko woni dalilaji ɗin no ɓurda sellude no ɓurda gistude kono haray ɗi fof iɗi timmi haray noon karama koɓe ɓen ɓurɓe jistinde ɓen ko jistini ɗon ko feere imam Muhammad nden wonde si tawi debbo on feƴƴi balɗe 40 haray ko woni yeeso kon haray na ɓesgu hande kadi ko ƴiiƴan nawna hen na question ɗin moon fii ka sonnajo sowiɗo si tawi sonnajo sowike tawa koye ɓaawo dewgal o fattu o heɓi haray on boobo ɗon heɓinɗo mo on jonnitatake mo ka sariya Allah few heɓinɗo mo on ko yo hibbe e alhaali makko fewndiɗo o si ɗum ɗon feƴƴi boobo on ko nene boobo on jeeyi ka nene boobo on jeeyi ɗon nene la boobo on jeeyi ɗon mi mana ko yimɓe debbo on jeeyi boobo oka musidal maɓɓe o wattete oka dambe maɓɓe o hikkoto hay yettore nden ko yettore maɓɓe nden o ƴettata piiji ɗin fof koka nene kontirte o mara babal a gorol ala ko ɗum wimo fattu komo mara gorol so tino mari gorol arayna o fattu on ɗo noon gorol ala joni noon dagata ko kamo jeeya ƴetta yani o gorko ɗo sariya on tawano ka fewn ɗo o huwodiri o debbo waliyu o kaalimo seede e waɗaka ten e waɗaka sariya anda ɓe ko gundoɓe waɗi gundo bonki gundo seytane joni noon sariya kadi ukkitata ko e golle ɗen mi mana sariya on heftitamo ɓiɗɗon o jeeyata ko ɗum waɗi o ronata ɓiɗɗon ko nene mum ronata ɗum ko kañum kadi ko nene mum ronata ko nene mum ronata ɗum ko nene mum kañum kadi ronata oka nene la o jeeyra o mara baba sariya o mara few oɗo waɗi woɓɓe forsay heɓinɗo mo yo ƴettu boobo force ɗum ko no lutti sariya Allah bon woɓɓe kadi ƴetta e naɓa accira ɓe ɗum kadi dagatako boobo on noon ko ne'eteɗo ko danketeɗo ko janneteɗo ko ɓanniteteɗo ko kippeteɗo ko wurtugol wonki haray Allah kan hawkalimo fi kala o heɓi o dambe o heɓata ñande o maayi o heɓata jawdi ha o heɓira ɗum dambe o heɓata gandal ha o heɓira ɗum dambe o laamata ko ha heɓira ɗum dambe ɗum ɗon Allah ɗawin kono noon wonki makko kin ko danketeki ko ɗum waɗi haymo no reedu zina nulaaɗo on sallah alih sallam ɓay debbo reedi zina o ari o tawimo o inni laɓɓina nulaaɗo makko no yaatu tawa e reedu ma no wona ha jibina ɓawo jibino yo wari o inni nulaaɗo laɓɓina mo inni yahune an o danki boobo on ha o acci muynude o waddi ñamude ñiiri o ƴandi si nulaaɗo ñimni hidde ɗen e makko hollugol wonde o boobo ɗo ko danketeɗo ko dambiteteɗo ko renteteɗo amma ka jeeyal ko nene la on jii si tawi noon nene la on hawki ɓayno woodi woɓɓe kadi hara ñaala diina ala jikku moƴƴo ala ɓe ƴetta e boobo on ɓe hawka haray on boobo ɗon ko hocceteɗo danke heftine ko dankiɗo ka niibi jeeyal ngal noon ko nene la on si yani hokkitirteɗo si ko jiyo ko ɓe nene la on hokkitira siko gorko kadi si yani hikka golle makko e piiji ɗin fof ko nene la makko on hikkuto e mum haray noon ɓay o debbo ɗo ko chrétienjo haray si Allah moƴƴi e makko o tuubi o naati ka l'islam haray l'islam on bonniti junubaji ko waɗano ko fof amma jeeyal ɓiɗɗo on o jeeyata amma jeeyal ɓiɗɗo on heɓinɗo mo on jeeyata
Nah. Ko saya sabe ko jiwo torado jeji mo taw bonnu rendu Mi fami jonno ko modi makko ala modi no modo lamod no naon jiwo torado o holli on toriɗo mo si tawi o yanayi o yaada on boba so jaɓi bonnade rendu so heɓoyimo o ya on heɓinɗomo Jadi Allah jen ko chrétien jo ƴettiri voilà chrétien joƴi oɗon noon mi inni on chrétien jo ƴettuɗo reedu si tawi Allah haabike mo o tuubi o naati e l'islam o gomɗini haray ka junubu o hisi amma heftinede dambe ɗen jonnitatake mo fi ko chrétien jo ko nene la bobonji yani heɓinɗomo heɓlomo so jonno ko watti ɗum ɓe ɗo ngal ko julɗo on est ce que oɗan no wawi mo okkude ɓiɗɗo on o yaada e makko fi hel so tawi woni ɗen gorko debbo julɗo on no wawi ne'ude boobo on si modi makko jaɓi himo wawi mo ne'ude himo wawi mo ne'ude o ne'amo kadi needi l'islam o dankomo dankande l'islam kono jeyanga ko nene la boobo on jeeyimo hella ka jeeyi na amma needi e jeyalno seedi koy ila ne'a ko a jeeya salamu aleykum